Hey guys, andito na naman kami ngayon sa Gloria di Dapitan parking area. Galing pa kami kagabi sa Santa Isabel di Pulog, tapos ngayon andito naman kami sa Gloria di Dapitan parking area para sa event sa Linggo ng Kabataan. And please support our channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Hey